Baik pemirsa, kita akan segera masuk di rangkaian acara ibadah yang pada saat ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta. Ganyan, pumulong ang pagpuro. Iya tu patun bantalan kami memban iya teh ludi moy puang matua kung bong langit solanino. Selama ako kamu solanasang kamarampasan yo moy puang tontong rondong kami. Bainan kada upatwa agan tolino pakudian kas
Buang kadang sugami emintu mapataw. Dalam na iya kipasangani sang saabu taon na. Bututong ito allo sa may malaming kayo. Ni patalan ko tao iya tumay. Siya butong tulama sulay kinilambi. Siya termino ilo. Iya kinilambi pinamintadi siya lobo. Na iya kimakawet ni saya na ko anak marangke. Ani. Kaparan hubungan seluruh napo matua gagawin itu tumarapu anak kampus ya subang karena napo matua telah menjadi kematuran memalin paling pun di batang rapat